Nahi bezain bertze egin dezakegu atzera historian eta beti izango da norbait gizakiz bertzeko animaliak aintzat hartu eta defendatzeko prest. Europako testuinguruan alere, azken 2 mendeotan gertatu dira animalien askapenerako mugimendu antolatu baten giltzarriak. Ingalaterran adibidez, 19. mendean, hainbat lege onartu zituzten gizakiz bertzeko animalien aurkako tratu krudela bazteruzteko. 1821ean, Louis Gompertz asmatzaile veganoak belozipedoa asmatu zuen, bizikletaren aurrekari bat, alternatiba bat emateko, animalien gainean garraiatzeko modu injustuari. 20. mende hasieran, orduko ekintzaileek bibisekzioaren aurkako kanpaina bat egin zuten, eta auzi hori mahai gainean jarri. Emakumeak hasieratik nabarmendu dira animalien aldeko mugimenduan, eta kanpainaren bultzatzaile ere 2 emakume izan ziren. Lizzie Lynn O'Harvey eta Leisa Schartau ekintzaile feminista suediarrak. 1903an, Londresko Unibertsitatean animaliekin egiten ziren esperimentuen berri eman zuten. Esate baterako, txakur bati bibisekzioa egin zioten lokartu gabe, eta kasu horren salaketa bibisekzioaren aurkako ikur bilakatu zen. Gizakiz bertzeko animalienganako kezkak gora baino ez zuen egin hurrengo hamarkadetan, batez ere 20. mendearen 2. erdian. 1954 urtean, Donald Watson eta Elsie Wrigley Vegan Society sortu zuten, eta elkartearekin batera vegano hitza ere asmatu zuten. Mila 1960ko hamarkadan, ehiza sabotatzeko ekintzak ugaritu ziren Britainia Handian, eta ehiza sabotatzaileen elkartea jaio zen, ekintza zuzena erabiliz, eliteen ehiza jardueren aurka egiteko. Ehiztari burgesen aurkako lanaren ondorioz, animalien aldeko borroka klase borrokarekin lotu zuten. 1970ko hamarkadan egindako urratsak funtsezkoak dira animalien askapenaren aldeko mugimenduaren egungo bideak eta estrategiak ezagutzeko eta ulertzeko. 1970ean, bibisekzioaren aurkako testu batean, Richard Ryderrek espezismo hitza erabili zuen aurreneko aldiz. Hurrengo urtean, Ronnie Lee Band of Mercy erakundea sortu zuen, ehizanen sabotatzaileen borroka moldeak harago eramateko. People have been protesting against the various forms of cruelty to animals for well over 100 years. Laborategi bati su ematea egotzi zioten Liri, eta 3 urtez izan zen espetxean. Atera zenean, 1976an, animalien askapenerako frontea jarri zuen martxan. Fronteak ez du talde izaerarik, eta edozein pertsona vegetariano edo veganok aldarrikatu ditzake ekintzak frontearen izenean, ideia zehatz batzuk betetzen baditu. Gizakiz bertzeko animalien zapalkuntzan parte hartzen dutenei kalte ekonomikoak eragitea. Aztegi, laborategi eta gixakoetan itxita dauden animaliak askatzea eta sufrimendurik gabe bizitzeko aukera emanen dieten lekuetara eramatea. Animaliak zapaltzen dituzten tokietan gertatzen denaren berri zabaltzea. Eta hori guztia, ezein animaliari kalterik eragin gabe egitea. But however justified the government's position seems to be, is the dissatisfaction among the uncompromised. Hortaz, 1970ko hamarkadaren erdian sortu eta gero, 1980tik aurrera animalien askapenerako fronteak erresuma batuko mugak gainditu zituen. Eta frontearen izenean jarduten zuten ekintzaileak agertu ziren Ameriketako estatu batuetan, Australian, bai eta Europako hainbat herritan ere. Hasieratik hainbat auzik eragin zuten eztabaida mugimenduaren barruan. Batetik, gizakiz bertzeko animaliak askatzeko ekintzek legearen kontua jarri zuten mahai gainean. Batzuek ez baitzuten ontzat jo legez kontra aritzea. Looks like they were in the middle of a poisoning experiment, and that's borne out by the fact. What you did was burglary.
Do you think that breaking the law can in any way strengthen your cause? Well, we're not so interested whether it's legal or illegal. What's important is whether it's right or wrong. Halere, ekintza horiekin bere helburua argi eta garbi azaltzea lortu zuen animalien askapenerako fronteak. Ez zuten kaiola handiagorik nahi, kaiolarik gabeko gizarte bat baizik. Fronteak justizia lehenetsi zuen, eta ondorioz, erraz lotu zen garai hartako punk mugimenduarekin eta ideia anarkistekin. Bertzetik, zapaltzaileei kalte ekonomikoak egiteko aukerak aldeko eta kontrako iritziak sortu zituen. Batzuen ustez, kalte ekonomikoak sortzea ez zen estrategikoa. Beste batzuek ordea, nabarmendu zuten eraginkorra zela. 1977an, adibidez, animalien askapenerako fronte sortu berriak 80.000 libraren kalteak eragin zituen Londresko laborategi batean. Handik gutxira, laborategia itxi behar izan zuten. Animalien askapenerako fronteak 1979 urteko martxoan egin zuen lehen ekintza Ameriketako Estatu Batuetan. 5 animalia askatu zituzten New Yorkeko unibertsitateko laborategi batetik. Urte bereko abenduan, Herbeheretan, Bigel arrazako 12 txakur atera zituzten Zeist hiriko laborategi batetik. Alemanian, 1981an egin zituzten animaliak askatzeko lehendabiziko ekintza ezagunak. 1981etik 1986ra, Alemaniako 11 hiritan aritu ziren fronteko ekintzaileak. 400 txakur, 300 arratoi, 100 katu, 300 untxi eta dozena bat ardi askatu zituzten hainbat laborategi eta aztegitatik, eta kalte materialak egin zituzten zentro horietan. Espainiako estatura geroago ailegatu zen gizakiz bertzeko animalien aldeko mugimendua, frankismoak ezarritako bakartzearen ondorioz. Gizakiz bertzeko animalien aldeko lehendabiziko ekintzak 1985 urtekoak dira, eta urtebete geroago, animalien askapenerako fronteak gaztelaniaz aldarrikatutako aurreneko ekintzak egin zituzten. Garai hartan, ekintzaileek sarraiak zigilatu, kristalak apurtu eta margoketak egiten zituzten nagusiki. Gero, esplotatzaileek erabilitako hainbat kamioiri su ematen hasi ziren. Madril, Leganés, Mallorca eta Bilbo hirietan jardun ziren orduko ekintzailerik aktiboenak. Ekintza zuzenaz gain, bertze arlo batzuetan lan egiten zuten eragileak ere sortzen ari ziren. Euskal Herrian, Bilbon eratu zen animalien askapena helburu zuen lehen elkarteetako bat, 1980ko hamarkadaren hasieran. Alrededor del año, no sé, pues sería 1989, 1990, por ahí, pues empezamos un poco, un pequeño grupo de personas a organizarnos para hacer cosas con la tauromaquia, ¿no? Pues hacer carteles, hacíamos fotocopias de carteles y los pegábamos por la ciudad, cosas de ese tipo. Y sí que es cierto que nos llegó mucha información a través de la música, pues discos que comprábamos, discos de música alternativa y tal, pues muchas veces distribuidoras de música te metían panfletos sobre liberación animal en los discos, ¿no? Pues era su forma de hacer activismo también, ¿no? El 80% del tiempo lo dedicábamos a reuniones y a discusiones de cómo enfocábamos las cosas, de que mi postura es esta, la mía es la otra, y el 20% lo dedicábamos a hacer activismo, pero bueno, era lo que había, las reuniones eternas en invierno en un parque, pasando frío. Y luego pues siempre hemos intentado crear colectivos, pues durante un par de años hicimos un colectivo que se llamaba Colectivo de Liberación Animal de Bilbao, que estábamos ahí pues 4 o 5 personas. Pues el trabajo era, pues imagínate, para hacer un cartel tenías que escribir a máquina los textos y yo qué sé, el eslogan, lo llevas a una tienda de fotocopias, decías esto amplíamelo un 50%, esto amplíame un 30%, luego lo recortabas con tijeras, lo montabas en un papel y de ahí hacías las fotocopias. Entonces pensamos que estratégicamente podía ser buena idea dirigirnos primero a personas que ya tenían esta forma de pensar contra la presión, contra la discriminación, etc., porque por extensión había muchas posibilidades de que lo aplicasen a los animales no humanos, claro. Era un contexto diferente, era un contexto que había muchísimos movimientos sociales, había mucha combatividad política y los movimientos sociales lo veían con buenos ojos porque les parecía, se veían ellos un poco identificados, ¿no? Igual movimientos ecologistas, movimientos antisexistas, el movimiento de liberación nacional vasco, no sé qué, pues veían que estabas haciendo un trabajo también de activismo y bien, o sea, lo cogían bien, aunque les parecíamos algo como anecdótico, como para ellos no era importante, pero sí que respetaban mucho y porque veían que tenía una componente de militancia, de activismo, pero luego con los años sí que ha ocurrido que los movimientos sociales, los gasteches, etcétera, sí que
han dado pasos hacia ahí y efectivamente pienso que teníamos razón, que han sido pues, los primeros segmentos de la sociedad que han empezado a cambiar y a contemplar, a considerar a los animales como sujetos morales. En la organización ALA entramos en el año 2000 y ahí fue cuando propusimos, en lugar de que fuese una organización madrileña con delegaciones, pues que cada sede de la organización pues, fuese autónoma, fuese igual de importante que Madrid. Y lo vieron enseguida y dijeron, pues es verdad. Y organizamos un grupo de trabajo aquí en Bilbao, lo llamamos ALA Euskadi, pues por intentar pues, no sé, pues, sumar más gente, no solo restringirse a Bilbao y tal. Pues bueno, ya era, más o menos era por el año 2001, 2002. Bueno, pues un poco recuerdo fue mi andadura, mi comienzo un poco en el activismo. Era un movimiento que tenía bastante presencia o tenía un poco su nicho, ¿no? su espacio en espacios autogestionados, ¿no? Tipo Gaztetxez, sobre todo también pues porque el tipo de activismo que realizamos era bastante autogestionado. Animalien aldeko mugimendu publikoa hasi zijoan bitartean, klandestinitatean ere gertatu ziren animalien askapenerako frontearen ekintzak. Adibidez, Leioako kampusean esperimentuak egiteko erabiltzen ziren bi gelarrazako bi txakur askatu zituzten. Europan, esplotazio zentroak aztegiz-aztegi ixteko estrategiak indarra hartu zuen garai hartan. Mobilizazioak hirietatik esplotazio zentroetara eraman zituzten, eta zenbaitetan esien gainetik jauzi egin zuten, zuzenean animaliak askatzeko egunaren argitan. Horren adibide da Save the Hillgrove Cats kanpaina. Esperimentaziorako katuak hazten zituen enpresa bat ixtea lortu zuten 2 urtean. 2000 urtekoa da beste adibide bat, Regal Rabbits haztegiaren aurkako kanpaina. 12 egunetan, esperimentaziorako hornitzailea itxi eta 1100 untxi askatzea lortu zuten. Pero aparte de mesas informativas, pues también hacíamos actos antipieles y pues un poco también de forma muy autónoma y autogestionada y con los recursos que teníamos. Entonces siempre al final era una cuestión de creatividad, evidentemente de ganas y de, bueno, yo creo que de no tener miedo a quedar mal, ¿no? o a dar una imagen, no sé, pues igual no profesional o cutre o no seria o lo que fuera, ¿no? Tenemos muy claros los principios y tenemos muy claro por qué lo hacíamos. Bueno, cuando yo empecé el activismo era de calle, era hacer actos y dar información a pie de calle. Es verdad que cuando empezó era como muy radical, ¿no? Es como cuando empiezas que tienes ese odio hacia todo el mundo que no ve lo que tú ves y era pues un activismo un poquito más directo, ¿no? Más desagradable de cara a la gente, carteles ensangrentados, animales en mataderos, un mensaje demasiado acusador, ¿no? Esto que al cabo del tiempo, cuando te vas informando un poco sobre la psicología social y cómo llegar a la gente, dices, es que lo que hacíamos era muy improductivo. Sí que es verdad que había gente que al verlo lo veían tan claro como tú y cambiaban, con lo cual te reafirmabas un poco en esa estrategia, pero con el paso del tiempo pues fue madurando un poco también la asociación y los activistas y fue cambiando el discurso, la forma de comunicarse, pero sobre todo eso, el activismo a pie de calle, de panfletos, de estar con los carteles frente a McDonald's, frente al Museo del Jamón, viernes, sábado y domingo, hiciera frío, lloviera, todas las semanas y luego ya se empezó a hacer investigaciones, a entrar en granjas y documentar, que era un poco lo que se estaba haciendo en otros países, ¿no? Seguir esa estrategia de sacar a la luz información de tu propio país para que la gente no dijera que aquí eso no pasaba. Y otras están a punto de morir. Dentro de la Alternativa para la Liberación Animal había varias tendencias ideológicas y al final lo que se aprobó es seguir la línea, lo que ahora se llama antiespecista, ¿no? Cuando aquello le llamamos liberación animal o lo llamamos liberacionismo. Había
una parte importante de ALA que quería hacer una estrategia bienestarista, es decir, poner denuncias y hacer protestas para mejorar la condición de los animales en su situación de explotación, pues defendían que era lo único que se podía hacer por ellos, por lo menos, ya que se les explota, que no sufran tanto, que no sea tan salvaje la explotación y tal, y luego denunciar para que los explotadores fuesen castigados y tal. Pero había otra parte que proponíamos, en lugar de eso, concienciar a las personas para que se diesen cuenta y dejasen de formar parte del grupo explotador. Entonces, bueno, ahí sí que hubo debates fuertes y hubo gente que se marchó de la organización. De hecho, algunas zonas de ALA se marcharon. Pero bueno, la estrategia, el ideario se aprobó y empezamos a funcionar ya de forma unificada con esa forma de trabajar. Hasiera batean atea izan zen. Atea Gipuzkoako talde bat ginen, momentu horretan bastante handia, gero estizio bat egon zen eta bihurtu zen AEAE, eta gero horitik ekintza, baina bueno, zen dut atea izan zen. Eta egia esan eri asko balio izan duzidan, nik uste dute informaziorik ez daukazunean, ez duzunean inor ezagutzen horrela pentsatzen duena, eta gainera gizarte mailan, mizu hori ez dagoenean, niretzako izan zen, hori, hazi horrentzako ura, azteko. Baina hala hasi joan, atea baina haratago. Nik beti uste dut egon dela hor mugimendu bat, alatik gero ere beste batzuk sortu dira, eta aurrerago joan direnak, ez? Eta niretzako alak ziren referente bat. Alde batetik posturak zirelako oso radikalak esan nahi dut sustraian zeudelako. Radikalak zirelako, beste alde batetik nik uste dut jendea orokorrean zeuden politikoki oso implikatuak, oso politizatuak zeuden. Aquí en Bilbao, por ejemplo, cuando estamos en ALA, pues hacíamos actos cada semana, cada 15 días. O sea, pues ponernos en la plaza circular, me acuerdo de un acto que era, construimos unas bandejas de poliespán blanco, estas gigantes, como las bandejas de las carnicerías, y poníamos una persona dentro, envuelta en plástico y con una etiqueta que ponía carne humana, con un código de barras. Y bueno, pues se organizaban jornadas, conciertos. Era un poco donde todo el movimiento a veces se solía encontrar, ¿no? Donde se organizaban conciertos, podías comprar o compartir fanzines, pues muchas veces versiones traducidas de fanzines de Inglaterra, que era donde el movimiento, era un poco el movimiento de derechos de animales referencia, ¿no? Por lo menos a nivel europeo. Eta nik uste dut, bai zegoela Euskal Herrian mugimentua pixka bat, estado mailan nik uste dut aurreratuago zeudela, beste leku batzuetan. Galizian adibidez, Galizia, Madrid, eta ALA momentu hortan punteroa zen, Alternativa a la Liberación Animaleko kolektibo hori. Eta nik uste dut Euskal Herrian oraindik oso atzean ginela. Eran, bueno, pues no sé, en cuanto a número, pues bueno, no éramos muchas personas, pero bueno, pues podía variar entre 3-4 personas, 10 sí que hemos llegado a ser, ¿no? En el transcurso de los, no sé, pues diría yo 5 o 6 años que anduve en ALA. Veganismoa zen oso residuala, ez esateagatikan inexistente. Nik ez nuen inor gehiago ezagutzen veganoa nire ingurunean. Ezagutzen nuen ALAko jendea eta kitxo, inor gehiago. Beste guztiak ziren, vegetarianoak, makrobiotikoak, edo, bueno, ez dakit, baina veganoak ez zeuden, gara jo horretan. ALA, Alternativa para la Liberación Animal, y otras asociaciones como Derechos para los Animales en Galicia, emergen y se funda Ecoanimal. La trayectoria que tenían las personas con las que yo me encontré era, pues había gente que venía de movimientos animalistas de Galicia, gente que venía de ALA, y en ese momento todos conformaban Derechos para los Animales. Lo que hicimos es profesionalizarnos, aprender de comunicación. La reflexión era, ¿cómo se puede ayudar a los animales? ¿Qué herramientas hay en nuestras manos para ayudar a los animales de verdad? Ahí también, pues, a la hora de cuestionarse la forma de funcionar, pues yo creo que estaba claro que era necesario que la gente tuviese como que controlara la materia de la que se va, o sea, como la forma de que fuese todo más efectivo. Pues dimos unos pasos más, ¿no? En cuanto a estrategia y en cuanto a pensar, hacer una reflexión muy detenida, dedicando mucho tiempo a reflexionar realmente qué es lo que teníamos que hacer para ayudar a los animales de verdad.
qué objetivos eran los adecuados y qué metodología, cómo hacerlo para ser lo más eficientes posibles en defender a los animales. Veíamos que una estrategia que podía funcionar era la comunicación. Entonces tratamos de hacernos lo más profesionales posibles comunicando, haciendo páginas web de calidad, vídeos de calidad y con un buen logotipo para que todo este mensaje entrara a la gente bien. Y pues pensamos que si estamos bien organizados, teníamos muchos recursos económicos, podíamos informar a la gente y hacerla reflexionar. El movimiento en la década de los 2000 es un movimiento emergente y comienza poco a poco a tener más simpatizantes y por lo tanto a disponer de más recursos, ¿no? En este caso era a través de socios y de donaciones, y bueno, pues las campañas son más cuidadas desde un punto de vista estético y desde un punto de vista de marketing. Se cuidan más pues, los lemas, los logos, la estética, la manera de organizar los actos y las acciones. Y también de cara un poco bastante a la prensa, todos los comunicados de prensa, o sea, todo va también bastante enfocado un poco a intentar obtener el mayor impacto mediático y social posible. Nuestro propósito es mostrar a la sociedad lo que se esconde tras los muros de sitios como este. ¿No? Y ahí sí que avanzamos mucho, pues eso, pasar de trabajar con fotocopias y panfletos mal diseñados y mal impresos a trabajar ya cosas con muy buena imagen corporativa. Entonces se empezaron a hacer actos actos un poquito arriesgados incluso, ¿no? Asumiendo riesgos y dando pues nuestra idea era darlo todo, ¿no? Pues comunicar a la sociedad de que había un grupo de personas dispuestas a arriesgarse y a darlo todo porque los animales eran tan importantes como para eso, ¿no? Nunca se escoita a voz dos defensores dos animais, nunca escoitada pola sociedade, entón nós vémonos forzados para defender os animais. A única saída que nos queda é vir aquí aos montes, pero ao virmos aquí aos montes non só estamos defendendo os animais que están sendo matados aquí, sino que estamos facendo un chamamento ao conxunto da sociedade. Bueno, que nos generaba ciertas dudas también, pues cómo habíamos funcionado, cómo se había funcionado, porque yo ahí todavía no... Cómo se había funcionado salir del gueto, qué consecuencias podía tener también. Bueno, lo que teníamos claro es que queríamos llegar a un mayor número de personas que empatizara pues, con el sufrimiento, con la explotación de los animales. Sí que cuidábamos mucho la imagen y este tipo de cosas que hasta entonces no se había tenido en cuenta, pero también había un punto de acción directa que no perdimos nunca. Sí, se podía hacer todo y yo creo que es lo mejor que pudimos hacer para los animales en ese momento. La gente empezó a ver, realmente es un momento en el que la gente empezó a ver la importancia de esto. Con las cosas que hacíamos anteriormente, pues
sí te hacían algo de caso, sí, los toros, no sé qué. Pero ya cuando ven que haces cosas de ese tipo, la gente dice, espérate, que esto es diferente, ¿qué está pasando aquí, no? Y bueno, yo creo que parte de todo el auge que se vive hoy en día, pues viene de aquel trabajo, ¿no? Que al final, pues bueno, pues fue llegando y mucha gente en muchos pueblos y ciudades se concienció, empezó a trabajar y el crecimiento fue exponencial. Más gente concienciando, trabajando, informando, pues es lo que hace que esto crezca. Y también una muestra de que finalmente, digamos, que empezamos a tener cierta repercusión social fue el hecho de que cuando rompimos en la convención esta de cazadores en Lima, ellos se lo esperaban. Nosotros irrumpimos, evidentemente no tardaron mucho en echarnos a empujones, golpes y tal, pero bueno, inmediatamente después ellos desplegaron una pancarta, lo cual nos da a entender que nos esperaban y lo cual para mí me dio a entender que realmente el activismo que estábamos haciendo, que al final venía de años previos o de años de activismo de militancia, finalmente digamos que estaba comenzando a tener impacto, porque como en cualquier movimiento de liberación y emancipatorio, cuando tu target, cuando tu objetivo, ¿no? Cuando los representantes del sistema de opresión contra el que estás luchando te esperan o se ponen a la defensiva, quiere decir que ha llegado un momento en el que lo que estás haciendo está teniendo efecto. Todo comezou un día pola mañán do ano 2011, eu basicamente saía da miña casa e me interceptaron dous axentes de paisano, preguntaronme se eu era Olalla Freiría e claro, de repente... Entonces, pues a las 6 de la mañana, yo creo que por ahí tocaron, aporrearon la puerta, yo ni me imaginé nada, ahí como entre sueños pensé, bueno, ya no sé qué pasa, pero ya se irá. Te atopas así con dous tipajos, ¿no? Que te preguntan, que te chaman polo teu nome e apelidos, que non sabes quenes son, ¿no? E eu xa, aí dicen, uy, aquí algo raro pasa. Entonces, pues ya cuando dijeron la Guardia Civil, tal, abrimos la puerta, en ese momento la abrió mi compañera de piso y ya preguntaron por mí, me costó reaccionar como minutos de que podía venir por algo relacionado con las investigaciones. La Guardia Civil está desarrollando durante la mañana de hoy una operación policial en diferentes provincias españolas contra ecologistas radicales. Se han llevado a cabo diferentes detenciones, algunas de ellas en Vizcaya, además de en provincias... Ecoterrorismo han detenido a 4 personas en Bilbao y otras 8 en Galicia, Asturias y Madrid. Al parecer los han detenido por haber liberado animales de una granja de Galicia. Según la Guardia Civil, los detenidos pertenecen al Frente de Liberación Animal, un grupo pro derechos de los animales que realiza acciones como ataques a tiendas de mascotas o liberaciones de animales. Y han registrado a fondo sus domicilios. De estos 2 en el centro de Bilbao, la Guardia Civil se ha incautado de cajas, mochilas y diversos efectos personales en bolsas de plástico. Fomos 12 personas, ¿no? as imputadas neste caso, das organizacións Ecoanimal e Igualdade Animal. Pois, bueno, levaron das nosas casas ordenadores, documentación, cámaras fotográficas, bueno, de todo, sobre todo cousas que tiveran que ver co noso traballo nas organizacións, ¿no? Pero incluso tamén levaron cousas de xente coas que convivíamos, ¿no? Que non tiña nada que ver, ni sequera coas organizacións, e tamén levaron objetos e cousas valor de miles de euros, ¿no? Y bueno, luego durante el día pues no sabíamos dónde estaban, dónde habían llevado a la gente que habían detenido, sí que salieron las noticias, ¿no? Todas, que había habido una redada. Animaliak saltzen zituzten dendei erasotzea egotzi zieten, bai eta etxalde, zo eta zirkuetako animaliak askatzea ere, bertzeak bertze. Baina leporatzen zizkieten ekintzen artean, bisoiak askatzea zen garrantzitsuena. Zehazki, 2007an Coruñan askatutako 20.000 bisoien kasua. Las únicas imágenes que salieron fueron las de Euskal Herria, pues eso, con los guardias civiles encapuchados. Luego a uno de los compañeros que le detuvieron en calle Hernani salía el cartel, la calle Hernani, claro, que sabemos que tiene como unas connotaciones también políticas, entonces todo como desde esa manipulación. Luego como iban con esa importancia ahí como
como también pues este tema como muy incriminatorio, y luego las imágenes que salían en los medios eran parches, camisetas, y parecía que estábamos aquí como que nos habían desmantelado un montón de armas, o sea, era ridículo. Medios de comunicación, todo el aparato represor, ¿no? No dudan al final en ningún momento en tildar al movimiento pues, de radicales, de violentos, de agresivos. Estivemos declarando unha por unha das persoas detidas ante o xuiz Taín, e desde o primeiro momento sí, el se mostraba bastante hostilidade cara a nós, non? Constantemente pois dando por suposto que nos éramos os responsables das liberacións de bisóns en granxas de Galicia, que era a acusación fundamental que pesaba sobre nós, non? De ter liberado en varias ocasións bisóns de granxas de Galicia. Pero non só iso, sino que antes de que salíramos do xulgado, o xuiz Taín xa fixera declaracións á prensa e xa salíramos na prensa como nomeados como ecoterroristas. Por lo tanto, pues estaba vulnerando a nosa presunción de inocencia, sobre todo nun caso que estaba en segredo de sumario. E aínda estando en segredo de sumario, xa saliran á luz pública tamén imaxes da Guardia Civil registrando nosas casas, ¿no? Cousa que é totalmente ilegal, non se pode facer, ¿no? Por una parte el juez Taín, que hizo un montón de irregularidades, como revelar parte del secreto de sumario, como llamarnos, no sé si ecoterroristas o terroristas. El término, claro, aquí no se había escuchado nunca, es algo que se inventaron en Estados Unidos hace, pues yo creo que en los 80. 1982an, Ron Arnold estatubatuarrak animaliak esplotatzen dituzten hainbat enpresaren lobiko kideak ekoterrorismo hitza asmatu zuen. Iritzi publikoan existitzen etzen sektore bat sortu genuen. Gu etorri arte inorretzen jabetu ekologismoa arazo bat zela. Gure helburua mugimendu ekologista suntzitzea da, guztiz ezabatzea. Oso haserre gaude, ez dugu gehiago onartuko, benetan ari gara, suntzitu egingo ditugu. Ekoterrorismo hitza, terrorismo hitza erabili den bezala erabili izan da. Saski-naski bat da, eta botere ekonomiko eta politikoentzat arriskutsua izan daiteken edozein ekintzaile sartzeko balio du. Hain zuzen, mezu hori zabaldu zuten gizartean, komando ekoterrorista bat atxilotu zutela. Y hablamos ahora de ecoterrorismo. Ecologista radical. Bajo la acusación de ecoterrorismo. Presuntos ecoterroristas detenidos ayer por ecologistas radicales. Así que cuando haces una acción o te metes en granjas o, sobre todo más acciones, pues sabes que vas a tener una respuesta, cuentas con ella. Pero yo en ningún momento a nivel personal me planteé que fuera a haber una investigación del movimiento a ese nivel. Bueno, igual no era consciente realmente de lo que estaba haciendo. Ez nuen espero halako golpe bat, baina momentu horretan, logikoa zen, zeko animalek, eta igualaz animalek biek, ikaragarrizko momentu horretan ikerketa lan egiten ari ziren, aktivismo lan ikaragarria, jakean jartzen ari ziren potere politiko eta ekonomiko asko, eta nik uste dut, ez zela izan kasualidade bat momentu horretan ematea, ezta? Recuerdo un poco que en los meses en los años previos, cuando se empezaron a hacer todos los rescates abiertos, investigaciones en granjas, ya entonces estaba habiendo golpes represivos en otros países como Austria, Alemania. Y bueno, pues a veces pensábamos y decíamos que había igual la posibilidad de que eso algún día nos pasara a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que lo ves también como algo lejano, porque todavía entonces te consideras como parte de un movimiento social todavía minoritario, aunque emergente, y no sé, nunca crees que realmente eso te pueda pasar a ti. Acabamos as 3 persoas da organización Ecoanimal na cadea de Teixeiro. Y bueno, pues la respuesta fue muy positiva, la gente salió a la calle a hacer concentraciones, hubo mucho movimiento de apoyo y creo que fue un antes y un después en el movimiento en el Estado español. Cuando salimos la experiencia, nos sentimos arropadas más por
en general por otros movimientos también, sobre todo por otros movimientos que sufren pues, este tipo de represión. Yo creo que yo como lo viví fue donde más arropada me vi. Luego otros grupos animalistas, pues bueno, la reacción pues fue un pouco escasa. Logo, a nivel internacional, sí. Os detidos estiveron apoiados por un pequeno grupo de mulleres que aseguran que os detidos pertencen ou pertenceron a dúas organizacións que defenden os dereitos dos animais, Ecoanimal e Igualdad Animal. Porque dimos conta de que en realidade era unha campaña de represión contra todo o movimento, porque incluso no sumario, en documentos internos da Guardia Civil non só constábamos nós, tamén constaban outras organizacións do Estado español que facían todo tipo de activismo, protestas pacíficas, obviamente, e que nunca se imaginarían que podían ser víctimas de un proceso represivo como este, ¿no? Alde batetik, kolpea handia izan zen eta aktivismoan oso aktibo zeuden pertsonak gelditu zituzten eta batez ere olako golpe batekin denbora askorako gogoak aitzen zaizu aktivismoa itzultzeko. Bueno, es difícil de saber si todo este proceso represivo en activistas, porque a fin de contas o movimento somos personas, ¿no? O movimento de defensa dos animais, si se generou en as activistas en xeral un medo a implicarse e todo iso, ¿no? A nosa intención coa nosa campaña foi que non, que, o sea, todo o contrario, ¿no? Motivar a xente a que siga implicándose na defensa dos animais, que non colla medo por este tipo de procesos represivos, pero sobre todo o importante do asunto é ter coñecemento de cales son os riscos aos que nos enfrentamos con o noso propio activismo e saber utilizar esa información para facer un activismo o mellor posible, co maior coñecemento posible e sabendo a que nos enfrentamos e, bueno, pois posiblemente, na medida do posible, tratar de evitar este tipo de situacións que realmente non beneficia para nada, ¿no? Que os activistas estemos na cadea sin poder hacer activismo por los animales, ¿no? Y sí nos hizo plegarnos un poco en seguridad a la gente activista y ver que realmente, aunque la sensación que tenías era que tu efecto en la calle no era muy efectivo, ver que algo sí estabas moviendo, ¿no? El que un juez se ponga a detener gente para criminalizar un movimiento, y como aquí ya lo habíamos vivido en Euskal Herria con la izquierda abertzale, dices, si hacen esto es porque se está haciendo daño realmente a la industria. Sumarioa sekretupetik atera zenean, agerian geratu zen Vázquez-Tain epailea ez zela inpartziala. Elkarrizketa garabatu batean onartu zuen bere familiak bisoi aztegi bat zuela. Eta gerora jakingo zen epaileak lotura zuzena zuela ehiztarien eta animalien esplotazioaren inguruko beste enpresa batzuekin. Vázquez-Tainek epaitegia utzi eta beste epaile batek hartu zuen kasua. Hark lehen saioan erabaki zuen kasua baztertzea, ez baitzuen inongo lege euskarririk. Azpiloko polizial eta judizial bat izan zen. Nik uste dut errepresioaren, zena dut, errepresioa mamua presente eki behar dela, eta ez dela aztu behar hor dagoela. Eta gertatzen denean, eta gertatu zenean ere pasatzen, sorpresan hartu gintuela, ezta? Eta hori nik uste dut akats bat dela, ez dakit akatsa benitza baino, nik uste dut garrantzitsua dela preparatu egotea. Ez da aztu behar, mugimendu efektibuek batez ere, mugimendu politiko efektibuek, beti izan dutela errepresio bat. Evidentemente, aparte del golpe represivo, tenía el objetivo evidente de deslegitimizar el movimiento de derechos animales de cara a la sociedad, pero evidentemente también había una doble parte de crear miedo, o sea, tenía un efecto disuasorio entre los propios activistas para evitar que siguiéramos haciendo nuestras campañas y nuestros actos y seguir haciendo las cosas bien, que era lo que estábamos haciendo. Etenaldi bat egon duzen alde batetik, eta beste alde batetik, nik uste dut, etenaldi horretan gauzak berpentsatu egin zirela, eta beste ere batetera egiteko autua egon duzela. Después de eso hubo como un parón de ciertas acciones, la gente tenía miedo a hacer cosas,
tenía miedo a ser relacionada con algún aspecto del movimiento, la gente empezó a posicionarse en contra de acciones ilegales, otras personas en cambio eso les sirvió como revulsivo para decir este es el camino. Ekuanimal eta igualdad animal taldeak, estatu osoko indartsuenak, talde bakar bilakatu ziren, eta igualdad animal izenari eutsi zioten. Hortik aurrera, pixkanaka, zuzenbidearen eta instituzioen esparrura bideratu zuten lana. Gaur egun, Igualdad Animal $10 milioi aurrekontua duen fundazio bat da, eta Estatu Batuetan, Alemanian, Indian edo Mexikon ditu egoitzak. Erakunde handiek bilakaera hori izan zuten bitartean, bide oso desberdina egingo zuen talde bat sortu zen Donostian, Askekintza izenekoa. 2010 urtean, Gazteluk etorri zenean, orduan fundatu genuen Askekintza. Nik uste dut momentua egin genuenean, eraginkorra baino gehiago, nik gero etorri zen hausnarketa horiek. Nik uste dut momentu horretan zela behar vital bat, beharra genuen beste eskema batzuekin funtzionatzeko. Funtzionamendu horizontalagoa izateko, behar genuen debateak egoteko aukera egotea, gure artean, hitz egiteko eta gauzak zalantza jartzeko aukera egotea. Behar genuen gure artean komunikazio lasaia, maitasuna gehiago egotearen beharra, behar genuen nik uste dute ekintzara eramateko beharra, ezta? Nik uste dut orokorrean nidekago sensazioa da, jendea gizartea zegoen ez dut esango prest, baina, hor zegoen ja. Ezta, ni hasi nintzenen 2001an nik gizartea zuen ikusten prest. 2010an ja bestera batea zegoen. Orduan, nik uste dut izan zela oso hasiera potentea, indarra handiarekin hasi ginen, impacto oso txoki handia izan zen, gauza pila bat egiten genituen, energia asko, ordu asko, lan asko, eta ilusio asko ere bai, eta dedikazio asko. Eta horrekin nik uste dut egitzuela lehenengo golpe hori, ezta? Gero garatzen joan den golpe hori, eta igual golpe, ez horretik etorri dira beste gauza batzuk, ezta? Baina, astintze txiki bat egon duzen hor bai. Hasieran zen oso talde desberdina gaurkoaren konparauta ez, ginen talde bat oso bilatuta, goatzen ez sartu nintzenen, adibidez, aste batera edo, nahi genulain kontzentrazio bat, hemengo gertuko supermerkatu batean nahi zutenin esposizio bat erreptilena daola. Horren inguruko kontzentrazio bat, baitetan genuen zerkoan aurkako kontzentrazioa, gaina garai horretan bai zehola oso piztuta, asuntoa da amenazak dola jasotzen egon ginen, zirko bateko jabean batetik daola, eta baita festan inguruko gauzak egiten genituen asko, en plan herrita auzota jun, da pakartatera, da folletak banatu, jendakin hitz eginen daola, da gero gutxinaka juntzan aldatzen taldea, ez? Baina, hasieran ginen oso talde bat, kontzientziazioan, da oso zentratuta, ala masa, inolako helburu finkorik gabe ez da ere, helburua zen veganismoa da zabaltzea, da jendea vegano egitea, baina inolako planteamendu teorikorik gabe, edo iraultzailerik gabe, eta ez genuen ikusten hau mugimendu sozial bat bezala, edo borroka bat bezala, sino jendea alik eta jende gehiena vegano bihurtu behar daukagu, eta ez daigu importa beste argumentu batzuk erabiltzea, edo zen oso zentratuta alik eta jende gehiena vegano egitea. Eta nik abiz oso garbi naukan, Euskal Herrian bizi garela, ezta? Euskal Herrian kultura konkretua dagoela, eta nik nabaritzen nuen gainera, etortzen zirenean petakoak Iruñara, etortzen zirenean, inkluso alakoak ere, bai, esan nahi dut. Nik nabaritzen nuen, bai, mezu hori orokorrean, globalki, oso ondo ekartu. Mezu horreko entejatzen duela, ezta? Baina gero hemen dago idiosinkresia bat eta kultura bat berezia eta konkretua. Ez baldin bazara hortara adaptatzen, jendeak ez dizu berdin entzuten. Momentu hortan, estatu mailan, zeren beste talde batzuk, oso talde handiak, zentatzen zirela erreportajeak ataratzea, guk nahi gabe edo imitatzen genuen, ez? Gero jungien guztiz kontatzen, gure izaera baita, usten dut baita nik hemen gure Euskal Herrin baita dukula beste identitate bat, beste iteko era bat, ez da, kontuatzen eginen zerela diferentzia asko edo kontraesan asko formatu hortaz, gu berez ginena, ez? Zalantzaile gabe, uste dut
ispilu bat izan dela, begiratzeko ispilu bat. Ispilu bat ez du esan nahi jendeak jarraitu duela berdin egiten. Eta ez du izan beharrik, dituztu ez dela sano berdin egiten. Baina bai pixka bat bidea irikitze hori uste dut garrantzitsua dela, ez badu inok bidea irikitzen. Hori gertatzen da emakumeekin edo ez gizonekin pasatzen da hori, ez? Ez baduzu eredu bat irudikatzeko, honek egin duen gauza bada nik ere egin dezaket, ez? Orduan pixka eta eskakintzak ikusten funtzio hori egin duela, bidea irikitzearena, ez da beste eredu batena, estadutik ez datorren eredu batena. Uste dut esan estrategia buelta horrek edo basegintzaren buelta hori izan zara oso aberatsa, ez azkenen hasi ginen benetan fruitua jasotzen, hasi ginen den euskeraz egiten, gu euskaldunak ginelako, ginen gaztelez egiten baita ere abarkatzeko, ez? Los activistas en Euskal Herria siempre hemos llevado como forma o como parte de nuestra propia naturaleza el hecho de gestionarnos, de autogestionarnos y de organizarnos un poco de acuerdo a las necesidades y la propia realidad cercana y próxima que veíamos a nuestro alrededor. Punkak eta anarkismoak ekarri duen ezaugarrita gauzatako bat, ez dela pixka bat egintzazuzuk. Ez dependitu, ez da zuk egintzazu, zuk dituzu herramientak, zuk uste duzuna, baina askoz ere gaitasun gehiago dituzu eta herramienta gehiago dituzu, ezta? Bilatu non dituzun horiek eta egin. Eta begiratu zure ingurunean zer daukasun, eta zein justizia dauden, eta horren aurka egin dezakezu beti zerbait. Genuna zen, benetan jendartean antiespezismoa sartu eta gure animalikeko erlazioa guztiz aldatu, ez, errotik. Da hortarako beharrezko zen planteamendu iraultzaile bat, estrategia batzukin, eta mugimendu bat, ez talde bat kontzientziatzea, sino mugimendu bat sortu. Da horren ingurun, hasi ginen pentsatzen baita ere, askoz hobea zela lokalean aktuatzea, ez? Ni Donostikoa baldin banaiz, edo Donosti ingurukoa askoz efektiboagoa da, edo askoz logikoagoa da, nik ezagutzen denean aportatzea, ez? Oso garrantzitsua ikusten dugu gure herriko testuingurura moldatzea. Batez ere eraginkorrak izateko ezin dugu adibidez, ezin du funtzionatu berdin Antxoengo taldean despidistak edo Bilboko horlako hiri handiko talde bat. Orduan hori nik uste gakoa dela hemengo realitatera moldatzea eta mendagonarekin lan egitea. Eta azkenan ere hori nik uste oso ongi jakin izan dugula hemengo egoerara moldatzea eta horregatik nik uste izan dugun arrakasta edo babes handia. Azkenean hori ezin dugu lertu borroka antiespedista bat Euskal Herrian, Euskal Herriko marko politikoan ez dagoena. Ez zaigu inporta edo ez zaigu interesatzen estatu mailako talde antiespedista bat sortzea. Euskal Herrian gaudela aldarrikatzen dugu eta gainera Euskal Herrian Nafarroan ere daukagun zailtasun maila handiagoarekin. La peculiaridad de Piztiak, aparte de que sea una comparsa y por lo tanto tenga un poco su razón de ser en un contexto festivo, en un entorno festivo, es que también forma parte de una federación de comparsas donde están asociadas un montón de movimientos sociales, de distintas luchas sociales de carácter local en Bilbao. Piztiak 2012an sortu zen animalien aldeko konpartsa bat da. Bilboko konpartsen parte direnez, hiriko hainbat jairen antolakuntza eta erabaki esparruetan parte hartzen dute. Modu horretan, bertze mugimendu politikoekin harremanak sortzea dute helburu, bai eta gizartera animaliekiko balio etikoak gerturatzea ere. Gainera, manifestazio, protesta eta kontzientziazio kanpaina ugari egin dituzte, eta erreferente bilakatu dira Bilboko eta Euskal Herriko mugimendu antiespezistan. Gure, ingendun gertuko testuinguru horretan ez zegoelako beste talderik edo erreferenterik eta
esan guk egingo dugu. Eta gure edo ezagutzen genituen taldeak ziren hiriburuetakoak edo Donosti, Bilbo, Iruñan eta Gasteizen. Orduan, igual herrietan bebai taldeak sortzea edo ikustea sortzea ari direla, guri motibatzen gaitu pilo bat. Eta igual pausua eman da dau, eta mendik aurrera inbar dena da hori, jendea animatzera, antolatzera eta taldeak sortzera. Norren erabaki genuen Euskal Herri mailan lan egitea, ikuste genulako talde lokalista asko zeudela, eta batez ere herrietan edo hirietan zentratuak era oso konkretuan, eta uste dut hori oso lan positiboa dela, azkenean kokaleku hortako esperientzitara eta jendera iristeko modua delako, baina aldi berean hain zen anitza eta ari zen gertatzen hainbeste tokitan, pentsatu genuela hori nolabait aman komunean jarri behar genuela eta komunikatu behar genuela bazelako mugimendu antiespezistaren eratze bat eta ez zela herriz-herrikoa bakarrik, baizik eta elkar puntuak bazeudela eta bazegoela esperientzia aman komun bat horre. Justo izan zen azaroak bateko maniko bueltan Bilabesan sartu ginen eta adostu genuen taldea sortu behar genuela. Auzoko antiespezistak hasi ginen batzen, ze 2018an Gasteizko txosnetan eman ziren eztabaida batzuk eta horren ostean ikustarazteko gure jardura politikoa antolatu genuen lehenengo jardunaldi antiespezistak auzoan. Eta horretarako hasi ginen batzen. Eta, orain itzen duguna da, mazkena da, kudeatu auzoan emoten diren gatazkak eta kezkak hori kudeatu. Zehaztu genituen 3 helburu. Lehenengo helburua izan zen herrian antiespezismoaren inguruko eztabaida bultzatzea eta herrian pixka bat hitz egitea eta gauzak kuestionatzen hastea. Bigarrena izan zen herrian nolabaiteko eragina izatea eta horrek ondorioz ekarri zuen erreferentzialtasuna izatea. Adibidez, herrian antolatzen diren gauzetarako kontuan hartzea herri mugimendutik dago talde antiespezista bat, orduan ikusiko dugu ea hau egingo dugun edo ea proposa den. Eta gero hirugarrena izan zen herrian borroka antiespezista, borroka politiko bat bezala ikustaraztea. Eta ez dela ekologismoa eta ez dela beste gauzarik. Nik uste dut mugimendu antiespezista asko aldatu dela azken urteetan. Azkenean bazetorrelako kultura batetik edo eredu batzuetatik, atzerrian sortu diren eredu batzuetatik, gaur egungo ideiekin bat egiten ez dutenak. Adibidez, izan da auzi bat guztiz era pertsonalean tratatu dena, norbait veganoa zen edo vegetarianoa zen, eta ez zuen parte hartu nahi animalien zapalkuntza hortan, baina zentzu askotan aislatua bizi zen ideologia bat zen, eta uste dut mugimendu antiespezistak azken urteetan garatu duena izan dela herri mugimendu hori ulertzea eta garatzea. Era antolatu batean beste modu batean eragin behar degula sistema honetan, eta ez dela bakarrik autu pertsonal bat edo balio moral bat. Haratago dijoala, eta animaliak zerbaitegatik daudela esplotatuak, eta beraien gorputzetatik etekin bat ateratzen dela, eta horren aurka egiteko modua izan behar dula errotik egoera hori aldatzea, eta sistema honen baitan ez dela izango. Orduan, horrek egin nahi izan zuena, izan zen guzti hori komunikatu, kanal bateratu batean, eta ere saiatu eragile horien arteko sareak indartzen, eta elkar ezagutzen eta dinamikak partekatzen. Hori da garrantzitsua, azkenean adibidez, sare bat sortzea borroka ezberdinen artean garrantzitsua da jasarpenak edo errepresioa denok jasotzen dugu. Orduan erantzunak emoteko sare horren beharra hor dago. Gure artean ezagutzen geha, koordinatuta gaude, laguntzen geha elkar, esperientzia daukeuna baita saiatzen geha bestekin partekatzen, eta saiatzen geha izaten zehoze oso autonomoa, baina helare denak batea egon da, ez? Da hortan gaude.
Uste dut elkarrekin eraiki behar dugula mugimendu bat, eta horrek suposatzen duela oinarri zabal bat sortzea, gure arteko espazioak eta zaintza bermatzea. Azkenean, herri mugimendu bat eraikitzen da bertako partaideak ere erabateratuan iaia bizi diranean, norabide berdinean eta ideia antzekoekin behintzat beraien bizitzan integratzen dutenean guzti hau, eta horrela sortzen direla oinarri sendoak eta iraupena edukiko duen mugimendu bat sortzeko era hori dela. Gero dago beste gauza niretzako oso garrantzitsua dela mugimendu gazte bat dela, eta hori Euskal Herrian da gauza arraro bat, esango nuke, momentu honetan, ezta? Da mugimendu bakarrenetako bat, jarraitzen duena berritzen, jarraitzen duena jende berria etortzen eta jarraitzen duena jende gazteak gogoekin egoteko holako mugimendu batean. Euskal Herriko antiespezisten artean ezagutu dudanak, ni oso erosoa nago, eta ez dakit. Ze partekatzen dugu kontestu bat, testu inguru bat partekatzen dugu eta ulertzen, elkar ulertzen gara, ez? Taldeko kide bezala ikusten dut kriston indarra daukan mugimendua dela, eta orain gunero sortzen joaten diren talde guztiekin batera, eta oso polita da, jakita adibidez, gertutik edo gertuko auzoetan beste batzuk sortzen direla edo horrelakoak, hori nik uste borroka berez errazten duela. Nik uste dut mugimendu guztiek daukatela gorakada une bat eta berakada une bat. Mugimendu antiespezistak azken urteetan eduki du izugarrizko gorakada, emozio batetik jaio da eta hunditu da. Eta nahi nik uste dut estabilizazio prozesu batean gaudela, taldeak agertu dira orain arte, batzuk desagertzen joan dira pixkanaka, eta beste batzuk aldiz, beraien oinarriak finkatu dituzte aurrera jarraitzeko, eta prozesu ezberdinak hasi dira ere, martxan dauden eragile batzuen funtzionamendua ezbaian jartzeko, elkar kuestionatzeko. Askotan pentsatzen da gure borroka bakarrik gizakiz besteko animaletean zentratzen dela, baina nire ustez antiespezista bazara, seguro orokorrian da beste nolabaiteko hausnarketa edo zapalkuntza sistemen inguruko hausnarketa bat egin dozula. Eta gainera horrek ere sortzen du beste mugimenduekiko simpatia bat, ezta? Ez gaude gu bakarrik, denak zuzenbide bat daramagu, ez da berdina, baina paraleloki egiten ari gara bidea, ezta? Eta hortaz kontziente egitean ikustut oso garrantzitsua dela, ze bestela bizi gara gureko bazuloan, gure metraietarekin, besteak ikusi gabe, ezta? Gurea da egia, eta besteena mierda bada, ezta? Nik ikustut horrela, ez direla lortzen aldaketa sakonak, edo zaila da. Mugimendu bakoitzak okiko ditu bere dinamika, bere ritmoak, bere hausnarketak, baina kontagio hori oso importantea dela, ez? Ze importantea da saretzea artikulazioak, ze horrela beraztuko gea gaina mugimendu guztiak, eta ez gaude bakoitza bere gauza estankoan, baizik eta gizartea ere, era oso batean ikustea, eta horrek aberastasuna ematen dugu, esaten izun moduan, niretzako aberastasuna eman dit feminismoan, antiespezismoaren ideiak sartzea, zentzu horretan berdin. Normala denez, ezin dugu onartu antiespezista den gazte mugimendurik, hori kontraesan bat guretzat, adibidez, gazte boterea aldarrikatzea modu espezista batetik, hori ezin dugu, edo talde feminista bat guztiz espezista dena, ezin dugu hori onartu. Auzoko antiespezistak, etorri gara auzora, antikapitalista delako, autogestio bat bilatzen duelako, feminismo eta euskaldun identitate bilatzen duelako,
Eta hori dago lotuta gure antiespezismoarekin, ze antiespezismoa ez dugu ulertzen hor kanpotik, ez? Gehien bat azpimarratzeko feministen jarrera. Azkenean emakume asko borroka antiespezistara batu gara feminismoaren ildotik. Eta hori, hortan ezberdintzen da asko jende politizatuaren arteko polarizazio edo ezberdintasunari. Mugimendu feminista ere, mugimendu bat da denean, harremana dauzkala ere beste mugimendu batzukin, eta batez ere, gainera, opresioari buruz hitz egiten duen beste mugimendu batzukin, eta nik uste hor badaudela ardatz batzuk argi eta garbi kontagiatzen joan garela, eta niretzako gaina hori oso positiboa da. Azkenan hitz egiten ari gara, ez ditugula zapaldu nahi, baina gure burua gure artean zapaldu egiten dugu, eta noragoaz zola. Eta, nik uste dute prozesua izan zela oso gutxinakakoa, baina sakontzen juntzena. Eta nik utzi nuenean badakit jarraitu duela prozesu horrek, eta jarraitu duela sakontzen. Orduan, ni alde hortatik nahiko kontentu nago eta samestaket harro nagoela, ez dela batera gisa. Movimentu politikoek askotan ez dute hori egiten. Hasieran igual teorikoki egite dugu gehiago hausnarketa edo ni behintzat egin nun, ulertzea emakumeok gizarte patriarkalean bizitzen dugun opresio hori oso lotuta dagoela ere animaliak bizi duten opresioarekin eta ezin dugula hori banandu, elkarrekin ulertu barra daukagula interakzioan eta horre gaina emango digula mugimenduari eta mezuei behintzat indar gehiago bezala, eta niretzako konkretuki mugimendu feministan egonda iruditzen zait koherentzia gehiago gaina ematen digula, mezu feministari. Kontua da estruktura honek denongan duela eragina, eta orain hitz egiten nuen bezala animalien gorpuak zapaldu egiten direla, gainontzekoenak ere kapitalismoak zapaldu egiten ditu, eta gure bizitzaz baliatzen da eta gure lanaz eta gure izateaz etekin ahalik eta handiena ateratzeko denetaz eta gurpil horrek martxan jarraitu dezan. Orduan, argi dago sistema hau sostengaitza dela, zapaltzailea dela, eta pertsona askori eragiten diela, eta nik uste dut animalien askapenaren mugimenduak defentsa horretan jardun behar duela. Ja ez dugu lertzen mugimendu feministatik bazkari bat ez veganoa izatea, orain jardunaldi feministak, antolatzen ari garela eta abar, ulertu da hori ardatz ezinbestekoa zala eta hori hor egon bartzala. Erantzuna eman behar horretan, ez dugu ulertzen autu pertsonal bat denik. Animaliak zapaltzea ala ez, eta animaliak kontsumitzea ala ez, ez da nik nire buruarekin egiten dudan zerbait, eta are gutxiago balore moral aislatu batzuengatik. Ulertu beharra dago, sistema bat dagoela, struktura bat dagoela, animali horietatik etekina ateratzen interes bat duena, eta horren aurka egiteko antolaturik borroka molde berriak sortu behar ditugula, edo behintzat herri mugimenduekin batera lan egin, eta borroka molde horietaz ikasi eta ez pentsatu tradizioz egin den bezala, gure erosketa saskia aldatze horrekin benetako eragin bat edukiko dugunik. Horregatik uste dut Euskal Herriko mugimendu antiespezista desmarkatzen ari dela eta lan egiteko modu berriak jarri behar ditugula mahai gainean. Eta oso harro sentiarazten nago horrek, ikusten dut, zenolako giharra egin den horretan, movimendu antiespezistan Euskal Herrian, zenolako giharra egin den eta zenolako potentzia daukan. Nik jende ez da inbeste neurtzen zema jende dagoen, baizik eta nolako indarra daukaten pertsona horiek. Nik uste mugimenduaren adultasunak indargunarekin batera doia zela, igual adultasuna izango litzateke ez garela asko, baina gutxi izan arren, nik uste gure konpromesu maila oso altua dela, bai borrokarekiko, bai beste borrokekiko, eta gutxi izan da ere zera eta asko egiten dugula. Zer gaitik izango. Eta kolektiboan ere itzeindako helburutako bat, azkenian mugimendu antiespezista ez izatea mugimendu residu, marginatua dagoen mugimendu bat, ez hartzeagu hipiero batzuk bezala.
baizik eta mugimendu politiko bezala agentzia, osea, gure lekua hartzea eta besteen pare egotea, ez? Eta oso lan zaila da, eta neketsua, ez da bat erresa, ez? Ze azkenean bide berri bat irikitzea da, ze hori ez da existitzen. Baina bide hori irikitzeko orduan ikuste dut historia begiratzea garrantzitsua da, ez da, mugimendu feministak nola egin duen, mugimendu ekologistak nola egin duen Euskal Herrian. Eta nik uste dut gutxinaka ari dela lortzen hori, ezta? Eizaren asuntoarekin, ez? Eiztari guztiak nola atera dian, eta kalera, eta todos indignaos, eta hori uste dela seinale pupita pixka gehala egiten. Eta zentzu horretan seinale ona bezala ulertzen dut. Osea, azkenean hainbat, bai, mezu orokortzen ari dira, osea, geroz eta gehiago, ez? Gero hitz egin dezakegu, gizarteak nola hartzen duen mezu hori, ez? Baina oroko hartzen ari da. Eta ordu reakzio bat egoten ari da, ez? Feministak ere esaten dugu, ez? Feminismoan aurrera pausoak ematen direnean reakzio matxistak azaltzen direla, ni erabat argi ikusten dute izanen asuntuarekin. Beraiek hasi diateatzen erreakzio moduan. Hori da, beraiek ulertu dutelako orokortzen ari dela mezu bat, ez? Eta hori, iruditzen dut positiboa dela zentzu horretan. Asko dago egiteko, baina gaudela horretan, ez? Azkenean landatzen duzunean edo hasia jartzen duzunean itxo egin behar da. Itxo egite prozesu hori oso nik uste dut nahiko gogorra dela, ikusten duzu ez dela aurrera egite. Denbora pasatzen denean, nik orain nola kanpotik ikusten duan gehiago, jendean konversazioak entzuten dituanean konturatzen naiz, eragina egon duela. Eta zuke 18 urteko pertsona feminista bati galetzen diozu antiespezismoari buruz, eta jende gehienak badakite zer dugu asko, balin badaude politizatuak behintzat, badakite zer den, eta bilentzen impensable. Pazientzia izan behar da, eta eki berdan ikuste dut, segurtasun hori egiten duan honek ekiko dula eragin bat. Eragina eukitzen du, ez dakizuna da nolakoa. Ni positiboa naiz etorkizunarekin, azkenean bilbide motza duen mugimendua da antiespezista, eta orduan uste badaukagula asko egiteko oraindik, eta orduan normala dela agian epe motzerako erantzunak ez jasotzea, ez? Pazientziaz ibili behar garela, eta azkenean oraintxe uste ari gerala jasotzen duela 10 urte mugimenduan egiten ari zen lana. Momentu horretan garrantzizkoa zen bisibilizatzea animaliek jasatzen zuten indarkeria hori eta ze forma konkretuetan ematen zen, eta horregatik aktivistak zentratu zirela bertako irudi horiek erakusten edo indarkeria horiek espezifikoki ezagutzen eta lantzen, baita ere beste alde batean edo behar bat ikusi zen veganismoa hitz egiteko, autu horretaz hitz egiteko, eta uste gaur egun ikusten ari gerala horren eragina, ez? Eta normalizatu egin dela, edo ere zoritxarrez merkantilizatu egin dela, baina behintzat hasieran zegoen helburua bazela veganismoaz hitz egin ahal izatea beste termino batzuetan, ez? Eta orain ari gerala horren erantzuna ikusten. Orduan, mugimendua dago momentu batean, nik uste dut ari den lantzen bere oinarri teoriko horiek, ari den garatzen, ari den heldutzen, ina handi batean, ez? Eta nola antolatu eta estrategien inguruko eztabaidak eukitzen ere, baita estrukturaren barnean nola ulertzen dugun animalien zapalkuntza, ez? Oseo, ariketa, beharrezko den ariketa bat da. Orduan, uste dut horretan gaudela, eta horren erantzuna ere ezin degula berehala ikusi, ez degula behar ikusiko. Baina ikusita zer gertatu den orain arte ere, positibo izan behar garela eta urte batzuetan ikusiko dugula orain egiten ari garen horren erantzuna, eta nik uste oso lan baliagarria izaten ari dela. Ibilbide luzea jorratu dute belaunaldiz belaunaldi mugimendu honen parte izan diren militanteek. Haien maitasuna, ideiek eta borrokak bihotza puztutzen digute. Elkartasuna oinarri izan zutelako ditugu gogoan. Helmugatik geroz eta hurbilago egoteko, aurrekoek emandako pausuen lorratzak jarraitu behar ditugu. Aztertu, moldatu eta martxan jarri. Ikasi dugu bozgorailu indartsua izan gaitezkela. Demostratu dugu batez ere modu kolektiboan antolatzen garenean. Aldaketak gertatzen ari dira, gutxinaka eta pauso txikiak badira ere, bagoaz aurrera. Historiak erakusten digu, gutxi izan da ere asko egin dezakegula. Gizakiz bertzeko animalientzako ere, sistema hau ez baian jarri behar dugula, denok baitaukagu irabazteko.